Veljko, Jelisaveta, Luka, Strahinja i Dimitrije još jednom su obradovali svoje, kao i trenere reprezentacije Srbije u kendou. Oni su naime na nedavno održanoj Balkanijadi u Solunu ostvarili odlične rezultate u nacionalnom timu i time povećali svoj reprezentativni pa i fond priznanja matičnog kluba u kojem treniraju godinama. Luka Ilić, zlato, Strahinja Ćajić, Luka Ilić i Dimitrije Gajić u juniorskoj kategoriji zlato. Veljko Karić sa seniorima je uzeo bronzanu medalju, u individualnom stigao do četvrtfinala, a Jelisaveta Miletić srebrnu medalju sa ženskim timom. Jedina devojka među reprezentativcima iz Paraćinskog sportskog kluba Katori, koja je iz Soluna donela medalju, je Jelisaveta Miletić. Zanimljivo, ovo joj nije prva medalja sa Balkanijade, jer je sličan uspeh ostvarila u Tivtu pre nekoliko godina. Takmičala sam se individualno i u ekipnom. U individualnom stigla sam do eliminacija, a u ekipnom stigli smo do finala gde smo osvojile drugo mesto. Protiv Grka bilo je baš dobro i dobre su borbe bile i moje, naravno, koleginice su se trudile i baš onako smo napredovali. Napredovali smo kao tim, pre svega, tako da mislim da smo dosta daleko dogurale. One su i prošle godine isto u Nišu osvojile prvo mesto. Veljko Karić je jedan od najuspešnijih članova sportskog kluba Katori i dugogodišnji reprezentativac Srbije. Iz Grčke je doneo bronzu u kategoriji Tim seniori. Njegov reprezentativni i klubski kolega Luka Ilić bio je još uspešniji. Prvo mesto i zlatna medalja u juniorskoj individualnoj kategoriji. On je praktično odbranio zlato koje je osvojio prošle godine na Balkanskom prvenstvu. Takmičio sam se u individualnim borbama i u timskim. U individualnim borbama sam stigao do četvrtfinala. Pobedio sam u pulu Grka, to jest ne, sa Grkom sam bio nerešeno, a druga borba protiv Turčina je bila, pobedio sam 2-1. U ekipnim borbama izašli smo kao prvi. Prosto smo prošli Makedonce, pobedili smo njih, nije bilo lako, i onda smo išli na Crnogorce. Tu smo izgubili i uzeli smo treće mesto. U juniorskoj kategoriji individualno sam imao 5 borbi. Borio sam se u samoj grupi sa Crnogorcem i Bugarinom, a posle kad smo izašli iz same grupe, naišao sam na našeg člana kluba, Dimitrija Gajića, i posle te borbe naletao sam na Makedonca i u samom finalu sam došao na Grka. Pa nije bilo toliko teško, ali opet bilo je naporno posle svih borbe. Trebalo normalno da se i odmorim, ali samo finale je bilo napeto po tome što nismo imali odmor. Balkansko kendo prvenstvo je održano u Solunu 2. i 3. aprila, na kojem je učestvovalo blizu 200 takmičara iz 9 zemalja. Srbija je u svim selekcijama imala po makar jednog predstavnika, a Paraćinci Strahinja Ćajić, Luka Ilić i Dimitrije Gajić osvojili su zlatnu medalju kao članovi reprezentacije u timskoj juniorskoj kategoriji. U individualno sam prošao pul kao prvi, pobedio sam obe borbe i posle sam ispao od dečka iz Rumunije. Posle smo imali timsko takmičenje i tu smo imali 3 borbe. Tu sam osvojio sve 3 po 2-0 i to je to. Pa drago mi je, trenirao sam 8 godina, to je baš dugo za neki sport da se trenira i onda to je veliki uspeh da se uđe u reprezentaciju, da možeš da se pokažeš. I kada smo odešli, kad smo osvojili zlato u Grčkoj, to je bio to mi je najveća motivacija da treniram kendo i dalje. Ivan Jovanović, predsjednik Kendo Saveza Srbije i osnivač sportskog kluba Katori, kaže da je veoma zadovoljan rezultatima naše reprezentacije u Solunu. Jednim delom to je rezultat smene generacija u sastavu reprezentacije. Gde su u seniorski tim ušli mladi momci od 18 do 21 godine koji su 2019. godine osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. I što se tiče seniorskog tima, njihov uspeh je njihov uopšte stav i odnos prema borbi me vrlo prijatno iznenadio. Što se tiče juniora, evidentno je da su naši juniori mnogo iznad drugih, da kažem, balkanskih zemalja.
Reprezentaciju Srbije uskoro očekuju nastupi na Evropskom prvenstvu, koje će ove godine biti održano maja meseca u Frankfurtu.